nipa be nan a o ma fra me mesini asa o mo yade ho uma ba kwa America sienso onkasa adawte akonwam ohwe mesini se ba bi esere no o fo so asere o bonu musia na yesi ayibiti se dufa free toy na yaresemu ano na metimi nuanum bia no ye interview o mom so o wanye ye bio ensamba bio ikofie du be ma me se ebeba adia ba ko amihia free Ghana fo ho sa aziwe akoso yi mi fa papa mi mfre papa ni ntwese ni na me so me jesi ni twa jese papa no asa aba bonte because producer bia yete ni nka se producer A bia oti ni din nyina obia fa me nsem me na me yesi ni ma obia din ye hunu se yefre we producer we me na me yesi ni ma obia ye hunu se we di producer A we di producer B edin ni pie Intina chese ya koja okwem ma je shop wo bantu ma ha tete mo fresh shop ene na ye besa link ewura de ohwe store ho no ye gu store no munyina moti wo man mu sa baba wa bi so di mi sika twitwiri di a enya asem ketwa yensa linking run the family muti bi wo man na odupon se yi man bo wa nipa ba akofo ye u say ti die afa o mbe ye ne say every week bia me da bia nipa we call radio we call radio ti ye Agya Koo din ha kan basa ye kan na winim meni nipa me ba location na foforo kra wa ba no a wote wo no nya hwe wanim ayibosam hu se sabio bia na bibintom esam froshe kona ji ko pe bibitum na be ye dwuma no me ba me hye omunkuran me ba me hye omunkuran se wo watete mafra no betimi atwa ne sini dia mo mani ntwa ne mum dia ka ho bio ni se obi anyi sini no enton na se ye beje kura ye mfa nkogu dem titimi be fasini no ne dia kogu ho Agya Koo si ne yesi bi ni ho bosom mienu akogigi osika ne ya pia ni nyina de ama ana mehunu se o mai o madwen se o mebo fom ne nhyira nka nyame se nyom to no me de ye adwuma na me to me band ti mi sha se se me de band ne nam na me bo ya na me bo me live band na manfo so hu eno so enunti no sabio de na nka obi hwehwem se anka no pa me ba begina na store ni matwa amamusa Angel FM akwantu na me kono makobo hanam kono makobo abrochi na makobo sa ene kurekure yemu a eduru mire bi na America no nipa bebre nkronko obi ade agum so Agya Koo adan because minim nipa be nan a o ma fra me mesini asa o mo yade ho minim nipa saata ubusa Roman father se okokum ho okohye ne ho akonfo sebe ebi kura ye disable a okoye ne ho bone Roman father te ya pe de nipa ne ka se ene mo ma Agya Koo nto de kemera mi fi se nya ne sini bi a me hwe ya ka me kom me to de ke ne ma ye de command nipa no uma ba kwa America mfie nso onkasa adawte akonwam o hwe me sini se ba bi esere no o fo so asere o bonu musia na yesi ayibiti se dufa free toy na yaresemu ano asofo frɛ mi free ho he oira ya mama mi ya nomu a yehu ba bi ayale hye Agya Koo koso ye adwuma ne sa Holland fu etie mi a akwada ka abo no mfie nkuna se mfie ngotwe akwada ka abo no akoko ma 2 weeks na opemisi ni pa hospital ho no oda na eniema sisi ni so no o sorry o se mehu Agya Koo na Yesu ho
no ma frem doctor ni busa yes Agya Koo ni actor bi a openasem no say he ene mo fa no nko no nko hu no bebre mintimi nkan enema bebre sisi na aya na nhira nka nyame say chana na me fire na acting no manage na de etete mi ye ma ehye mi dene ma sa niema basa ne sabio wusem me unhia me baabia nya ha na me ba hu me mitimi hye dem na hotwemienu na me nsi fom behwe se wi aba na se nsu ato minya ye me nkwa na se me ye me stew bi de hyewa no ne ye mansia kura ka mo bo mo ntimi ne menye stew Allah na me tidi me me pehwe wo krum me me pehwe dia me wiwe no se o ma no be koyie ne mu nipa so benya sumdue unti se oye na tuwe we hu akire mame musa we mame fa chia so confirma Mrs Vida appear me am kapu wo abrepo highways ewutie o se hwe mame musa we wo furu se Ghana ya so soro se de yesi so Ghana for de mekan se dodo no ape Agya Koo asem na se de wo kan no enkadum aya na ye ene na ye nim na abre bebre no aya na me mpese mebremu obia senka ye ko ye nim ya na mpanimfo behuna ye wo baabi wo ho a ese ye hyeda ye ho ko ate se museum bi a eye musicians mpanimfo a esi sufri tete actors mpanimfo a esi sufri tete footballers mpanimfo a esi sufri tete na enti Ghana ni no a ya wo no ho na ye de ne ba Ghana no wonim se oba no ye be kire ne se we no ye actor metu kwan bebre wiase machine yi ukoni yokwa Mahalton ho actors ni nyina ye wo ya omu niema wo ha obi wo kro duru ha onim se nipa na gina na ukwachiya no se de ne ye kan Ronaldo asem Portugal wa ye bi nti ne ye de ne din ato airport ne yasaye no nka dumasi ho no eya odi yawo oh meka se me ni yaw ne fa ba bi so me say di yaw se nipa bebre we chira esenka omo fa yensem ne chire wo kwan but if yes wona panyin ni mu a awrechi chire bi ani ho na ade ba akoso ne se actor bia obenya kwan ano ne Agya Koo be acting no na wapie no sa na nyame ye me Kwakumanu Atebia Halloween Kwakumia me ba bra ya ansana mete nase I ready stand what it mo fra utale mu nyina me di photos be kire wa ha tubaka se ye woni pa bebre wo ha me na me di wo mo ba Kumasi ya be yesi ni na ya na me mpese mebobo edin no so mo antimika obi enu obeka so omo nka sa na ya na hawo aya na mete wa ya mesere sini kura ehya ase ese metifi a yeyi mi mu ni ade no metimi hwe sini bi wo TV so kai eni kwa senka nipa no okasa asem wi na mafre ata moni wana kansa asem wi moni omo nkasa momo nka we ma bonten because minim se daachi bia na adwuma no ye be sa ba be de ne ye ba na se ya na tio Kofi Edosi yeyi no Atena abren mu asini sha ase se eba fom minyan markets bebra besom obi eye ne de ba still na eba fom adenti nana eba fom ufi se hunhum bi eto da mpanyi bu bebi se hwe ba bia wo hwe ase ye den efri ye wan hwe ni ya baka se o hunyo bia de wuni okra but se na ye to misini apem a mitimi mo obi to sini a minianu producers bebre be ka kire obi timi to sini
sebe ejapade obehya ase yesi wo ye no ha na ade ne ton ye mame mu se wasem we wo de me ne wa watena se ama eye wo na adidi mu ama wadome Kumawood pen ana producers ne pen me nya imagine se me dome Kumawood because me dome Kumawood ayina ma dome nchirima na ebe ni nyina na ma me nka se me nchiro panyin si wa ye bia ja ye nka se wa ye bia koso me ama hunu se me hunsu komadi nipa che titiro abrechire na ya no obi si CD eni obi nti obe ye den America CD wo mu hewo na obi a ne adwena nyankopon ye den e de ma no sini adwuma se nyame mfra me se Kofi me de wakohye adwuma foforo ne se ma chede we ya no se me de bedidie me de besom me man a animanimu ya yesa baba ye adwuma na me pese nipa nyina hunu wo aya na metimi nuanum bia no ye interview o mom se o wanye ye bio ensamba bio me Kofi edu be ma me se ebeba sini no be sa babiem me se ebeba o ye na ade ba ko amihia free Ghana fo ho eye mpaibo okay free se edomani sa ni oson takraje